cabeza y no Bruno. Sí o no Fernández, sí o no Bruno y es ¡gol! Del Manchester United. Otra vez la clase impecable de Bruno Fernández para ejecutar el penal. Ganan los Diablos, 1-0. No pateó Bruno, casi 2 metros para buscar de cabeza. Va el centro. Y fue para allá el arquero nomás, se la sacó. Insiste Varane ahora, Bruno que va. Y el remate que termina devolviendo otra vez Klein. Estuvo al límite, de invocarle el segundo al United, que insiste. Sí va para Marcus Rashford ahora, es buena y está habilitado. Espera Weghorst adentro. Termina quitando a 10. Ayew que toquetea con Joe. Tiro libre. Pero para, se quiere morir Rashford porque era buena. Sí, y había una posición adelante. Sigue siendo un partido con muchas diferencias. De Guapi, a pie de Guapi, saca va al centro. Ahí está Guaita. Faltó el último contacto a la pelota. Claro, Guapi saca. Qué bien ex Crystal Palace. Bruno que recupera. Viene Bruno, pelota al área. Es buena para Rashford. Rashford. Saca Guaita. Hay corte. To make the most of the space. But the minute he dropped the shoulder, you knew there was trouble brewing. From Mitchell. And then there's an easy clearance. Luke Shaw and in for Rashford. And in for Manchester United. There's just no stopping him at the moment. Game after game, goal after goal. Marcus Rashford, Manchester United's headline act in front of goal. Casemiro, Rashford waits. Richards clears. Edwards, who is off target. 20 minutes left. In from Elisa, plenty of takers. And De Gea claws it away. Just as Crystal Palace looked like they were knocking into the mix, it goes again. Decore hits it. Where's he going? It's going in. Crystal Palace have a way back in. A goal that seemed offered by United as a centre forward. Takes on Garnacho. In it goes. Kept alive for Schluck perhaps.